Werigiro bwakwa nwithiritwo na kagita gakega nkogwate ogeni kirinteto chieto thamugwanje chiongo irikitie kurungama ni ukambita kathure wa mburugu tukiambiria na nteto chetu ni gutwika biashara bamira kuma mlango tigania east iburanite muthuro John mathina jareja kurumira biashara ije bakiuga wagibwa thoko njega na kinyama watho jaraja gwikirwo kuu jatiko batetheria kuringana na biashara baba baugite kemera gikini kina miti oguri bwayo ni kwithirwa mbeche iji kana thoko gutina thoko njega bakiuga baingi bachiari barabethirinto bakitegera kimera giki kuthomithia na bao ni baremeto na gutuma ana baingi gutasukuru onto butumite baingi bambe ombithi baitonithekire utumiri bwanda wa Chiambogita onto bakurema gwita sukuru kurema gwita ngugine wamwe na kwaga witikio bakiorotithia kiara akire thirikari ya county ya Meru runguro athani bwanga bana wa Meru matuma ntwethinge bakiuga na remeto buruko batethere kire kigina giki na kumeneria watho buria bwekirwo kire kigina kimera giki bakiuga bote ko batethia no kabuko bainyeria Lainko na mlango nonto yurameri manto ya mingi mira na biashara sia mlango imira ake ende ndiro lelia nkona nyana baba inge thai bate skuru nonto mira tena pesa ana baba inge para amba wetirima twana tonini mno mostly o ntuniera iratete tunia thai ana bate skuru ngweci eto cionthe iciathirire nonto gitengemeo gietu gikiario imira nio twailetie iguru na nio twona mbeca cia kuruta tukaruta mbeca miraene tukathomethia na betu baita cukuru thai nyana baba inge baina mecie na ibaraere amba na njirene twana njirene tukuwethia mira kuma wacha ngwe na wacha thoko nawe tukuonde nawe tukunde tutito na mpara no nturithira na mire kwende kurirwa ururwa moria ra ate kubaro baro tura mire tu ete kubwa thoko na ira bawikia nkona nyangombe ni kuyo mno no ntobwa kwithira uti mbeca muthaka ituraheta kai yangugu nau ukiona na ngane na mbiri kurwa Mheshimiwa Gavana I promise maoa I promise thoko enjaro ya Djibouti Mheshimiwa arawa thoko ya Djibouti ye sawa batiku mwanka thai uti change tona nonto ila takundirie roe turawira mirera umiraku riu mtu akikilai kwa west no tonyetie mbia cia kuku witete okendia kang'ombe gaku atonye mbia kilaene uti mirai ta Somali thai turi aware of that nonto mirai tu wana ne ke within Kenya ne wete tutethia nonto mirato inyo ne mingi seria ikumira itochi kwarendio ne chiko thogia manto kologi nonto gutebwethia murayo society no monerio wandite mundroku no tobia gwikira mura society ira kuna mirato ikagia Somali no mirato ariani oi na mbesa ni mirato ikagia Somali mire mwandisho mire karikayo kaita gara tuya wito thatu na mbesa twinde ira weta bari in grade 1 na nende nya batu beturira moria ate kubua tubora tuicie mira tu tia kuro tu tia kuibuba tuira bo tutethia no tuimuromo bau abu kethia mathithi ya karika no tuwe ikubu tuira watu waigwa lakini manto akuwa muromo no tiro ya karika matendo abo no turira TV na radio ne Kachiari bakuma wa Kamau Nkonga wandiakirwa nari ishikambunge kia bore ni baritente mararamiko jao bakiuga wongere kubwa utumiri bwanda wa Chiambogita nibutuikete bakwanga ikiambe umbithi ndene itura riu achiari baba bogete baingi bambe umbithi ni baitonithikire utumiri bobo bwanda wa Chiambogita na gutuma baingi miturire yao igachenjia kwa kora na kwa amba bakiuga nandi onto buria botumite batonya kirithine neji ni wagibwa ngugi gutum kwethiro batina ngugi ya kurita ni botumite bethiro bakia arebi banda wa Chiambogita bakiure nandi thirikari ya county wamwe na maabitha mwanya gutonyera na kuruguriria ayuthi babatwanya twangugi kenda bakomba kwethiro bagichiokire na guchebanira no tumiri bwanda wa Chiambogita utorone bwa mwendio laibuni ni wogwete ripoti iji
akariba nkongere rwandini ya kirwe na ribore ni bachumirite gutariria kinyamara kirabona kumania na wagagia kirembe umbithi bakwa bobo riumania na kwethira batena ngwe gitumi batonyero tumiribo bangyo amwe na nchobi ndege ni watho untu butumite ana baba inge bakathuka biongo na bange bagitonyera wagagia ya wamba na bawa na shinda watoto thina inyagwe ngokaga ngugi no thomete mathugano jera wakaje kairwo ntu indebo waka shop wina empty mind yethero indebo waka shop na ndi mwana na thomere na karire njate na nombi na ndi mwana wire atenywa bangi abakuri kwa tori mu ma stress ni ura bathomere bathithia mantu amaingi ute mwana wotheria na betu babata sana are bibato na jako ande kintu kingi ina ndi chobi totuga ta konywa na bangi burune konywa no tonande ngiara area mbariria ya nchobi ni ete too much yuthi tete ana yuthi bara urire nchobi to tegera jana ande ana beto batena nguge muga inyoka tegera jara no kwana nande ndaka kaimami ara itena nguge no ntoke ja kwetha nguge je ni kono abate mamare mbira na bara ba mamare re ogoro bagetao tego tonya kwiene ogita singe imono mono na ana beto batonya tembogitene mono no nto inyoke ja kuga igwe jaja kwa kama uoga tegera no ra bathoki biongo ibangi ibadhoki mono okejo tegera kungwa u ugakarande ugategera ugotara na bara bakonywa bangi u na inya bamwe bainya batiokera na romba rio rinene ni thirikari utiela ni uchwira ntaira wa gibongo igatiatine kambe umbithi bakua bainge bo bakethira bari na ngwe bationa kanya kotonyera mawinyange yara bakubwithia tirimana na ana thaya bamamijire nya thaya ugatambitire na ara bakaija jamara bamamijire mwitone ini urebi lakini baingo ugende batimba kwithira baisa bakari to thirikari umire ni thaa ici njubu tutethie kiendana bakara bobo tutumbo kara na stress cia tore agro stress cia na mtu ari mara ke jai murebi akaguja barabara na au to gimbe ke moto kuthinga tania kona bimba biere ande to dra to no karia to inya bogo tegero inya ntere je iwana beto bakomba gwita na mbere ketha no tegero kona jana bamuka uga jaba murungu agatethia bakomba wikweria buno ntoni ana bomba gwitethia so inya to kona kinya orombo tutethia ana jaba batukothurania amwe bagaikweria abu no kome kinya na baba komba gwita na mbere kiripotera Mero TV kuma bore mbita wa mwende walaiboni na ora wari CCM wa miunda Joy Karuitha na twekete utethio bubu nene ekire bainge bambe ombethi na njira ya kweja na bikibiki akire gikundi kimwe gikumenyekana ta bodaboda group ya majengo iri njira imwe ya gukiria ayuthi baba hakiaria akire karikari ukarwitha oretie mbeo mbithi guchwa tonya turia tukomba kwithira tukibatetheria uturone bwao na gutigana na dawa cia mbogita akiuga ntu bubu karete witi na mbere ndene uturo bwao nikagita kinyacho na nitie na kuga kairitanira bonene akire gutigira kureta ugaruruku ndene muturire jwa ayuthi baba na njira kubagwata mbaru kenda bakayonera gonto agwa kurita mbecha cia kukari uturo bwa mutugi wa Kiambi ena riboti ji urari waziri wa miunda thirikari na kaunti ya Miro Joy Karuitha ne atamburukitie njara ya utethio kire gikundi kia bodaboda kia majengo akibaguna na bodaboda enjeru nekenda kubatetheria guciukire kimuturire walini invite kwa sherehe na wakasema that now that I am here niwasaidie na kitu, wakaomba hii bike kama group yao, wakasema hii bike itaweza kuwainua kimaisha kivyao. Leo hii serikali ya Joy imetuletea pikipiki na sisi kama vijana imetuweka pamoja sana na tunataka kuendelea kama vijana. Tunamshukuru sana kwa vile ametuahidi na akatuletea pikipiki hapa. Ngwere tomono no ntobwa waziri oyo gukinyaja aona na ndakaiti chieto no abaretere gantira kaka kabutangoge ikuko gwerwa gwetu no ntwana betu ba majengo bakaribu ega nyatu to karibu ega tore achiari na waziri oyo wetu tugete uri okamuthanga turi amwe na wenjerene apo kwa hapo turenda waziri endeleo na Mulungu amutethi tenguge nendele miaka wingi Karuitha akiaria na arombete mbeo mbithi gucitanira kirengo giciao na kwebukana na ndawa cia mbogita. Like the youth lazima tujitafutie hata sisi. Hata mimi msimnaona najipigania na hata mimi napigwa.
na najipigania. Hata wao walijipigania, wakakuja wakanitafuta, wakasema wakipata hiyo itaweza kuwainua kimaisha. Hata mimi pia najipigania niweze kujiinua kidogo kwa kimaisha, lakini nashukuru sana mumengoja, mkasubiri, mkakuwa patient mpaka ile siku yenye nimewaletea. Today I'm very happy to Kirembe Karwetha is very passionate na young people. I met to lift in a different ways. Na nari kuona ndebo majengo to kuona boda. Na hiki kero gyakwa muntu inkumenya is not a must whether we office ka we na rori the community ka society. So this is a big challenge to everyone. Shaneske ndi mutetheri wa Karwetha akiuga ni gakinyite kagita atongere gutetheria mbeu mbithi na mirandi kabagu na kagita gakeja tutekwenda handout cha 500 kana cha ngiri ka cha ngiri jire kira tukwenda ni empowerment teriko ama ni aji wase ene oto kuga turenda youth for youth na ene empowerment ira tukuga youth for youth nonto antu babethe thai turegete mantu za tubeta tunini kana mbi turenda gintu ja kikira giatethia ana baba na kikaba gikainua community yongo gikundi giki gituma ntumwa yao kire thirikari ya kaunti ya Meru iguru ya kweberu gwa Karwetha ankuigwa gwika muntu gakuthanga mwaro cia mali au kamenya kare ambeano tuturite monki mono ora gatonga sister yetu atikitu no ayo tugitira mantu taja Gete kwe kabanga kanario lakini nkigwa thai gotithuki turaugete tukaumara tumare na ndaka cietu turinge rwimbo waziri akareba gatote kwenda inainua tojo imware wetu muthongi muno na nabweri kwithirwa ngugena na ntu na thomere. Kuna mahali tumesikia tufununu kidogo, sijui kuna Mkikuyu anataka kurepress. Hatuwezi pata mwingine kama wewe. Wakijaribu kufanya kitu kama hiyo, mwenye atajaribu kuchange kitu kama hiyo, tutatoka sisi wote. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Menti, Beta Mutugi wa Kiambi. Tugekira gatantau kiri nteto chetu nkatho cha mwanya niontu bakona kanya gako gwatanira nauni kumaria tombaniririe ni ukambita Kathure wa Mburugu ngakwendera kagita gakega.